Borzan pen toko lang su katelenga tuwar adak ratum thurpak pen tuwar kateselampon. Karbilo Charlie Asong Hamren District Committee atum pen sepatir pi ponsi arpu kimi kecelara mesen pen pajun pon. Karbilo Charlie Asong lapen Meghalaya Police Angbong lamthama kedo. Karbilong ribirtai than pon jebang nilijit kramsa non birtang ton pen lang ponexinang Nilip MSC consensi ke parlapon Borzan pen to kolang su arar dumka celeng atwar langbung lang phet side lapen tuwar khenu parpi ga jok labang su hawra rar tum tuwar ka celeng ji phan pinan chung pon nanglo kisudet kyun edet pen chenglok lapunat klim sumaratum toklang charlie ji phan school kitam kebang lapen raratum hithi kulat kitam kebang ji phan stami pinan kisung chitong pon nanglo labang su hawra ratum kedam kebang ka celeng ji ke joy mucho ji phan pura kedam tang pai pai ni phai engkora phoni party lepen thorobalam chipu pi pin pen Borzan polling stations ke parlopon pu adong masi terang arong lapen Borzan bu phongrong pirong ratum thurpak pen Borzan lapen phongarong atwar and sangti lepen arong ka chitawasai ke klempon labang su tuwar ke selampon along Borzan polling stations amai pu huniram telang alang lia kheda chinghon hepin pen arni sia pharman dumper lapen GCB ihum kirap ke pajerdun mai pu huniram terang pen lapuson aning ke me pen rar tum phan kirap ke pajir pon thega pot konchun bang ken sing inti lapen ki mai phang su tum pen ke churu pajir pon kiram tang surhila engkora aning kan hut election campaign hut non ki khibam MLA Dr Numor Moment lapen nilip MSC pubito rong pia tum pen Pu adong pen Borzan to kulang su atuwar ant son gravel pa thok pon jia phan prang jain agalwar atum phan si labang su sai paklempon lo bonta kuptami kupi kuson pen loni labang su son gravel ke thok pon patang pon pide da joksi apen rada tum ki non ka chileng ji pan pinan sung pon nang kok lo Beng plesi non ke pini ani ni tum rat khur ka si klem nang kok lo la si tuning rile thot lo la MSC povitro sar phangstame nang rab bet po si tuning rilo la jong si nang rab det pulut ni tum am su se lang phan ning samji la pen alang li long sin tum doji sitame la son nil tum aning kan sin nil tum rat bunai nang ver ti song nang ver pulut ni tum kupulo ki do don thegi la si nil tum school ki do no somar phan chingjin su me school ki do no somar ta ching koi plak po sai ker man ching koi plak po uniform that in han sing se arwi jang hlo tek dom long pen in han cha si thip la ana ki su nil tum baki kini ke misen sta minit tum la hithi borwa ki don jap to war bang hitum han nang pam me pi pedet la si tuning rile thot lo nen jong si la sodak bar la por jong si tum han la ha to war nang pam me pi sen hute ni tum ni sam pi gi la si tuning rile thot lo prap jin ben nang unai pi ne la si Pini bangwan bag doji ha to. Pini nil tum da ke klem ke bang khangkep ni do kok ta hai Oh. La edon pen kacirung poyama. Idon pen kacirung mane ni tum alang di dak Amen ke pula. Amen pula. Hunaram terang. Hunaram terang. Hunaram terang alang li ningkang sampai ningking penang tum duk ong lo. Pusi nilihen manang ram pon ang tum danang cirap citu noi pusi nil tum atur pak Kedam tang la sorkar pe nang tum phan la bang so towar. Sen grever mate sangti arong ke thok je phanang tum phan nang thok pilu. La so tang ti det ma mana tang lo ma so. Tang ti Tang ti det. ton ko ningkan hini nai klem ta la ing ton ko ti. Kona na kang ton ke. Dak ihi ke dak Borzan la ni tum apia puling lo la school hem anang ton ko mat ako ihi ke hat to kulang su anang ton ko mat la sodak bang palong ko ningkan hini ke klem da anang ton ko ngkin tum ke non ke chileng kisung non ke gari bang po jangdur hakona ni meeting program ni bas curi jap po ikeng han kidam nai curi jap nak ni tum la anak kisu Dak la to kulang so Borzan ke nang tung ke border lo gadi. border lo golaghat border Golaghat border di ke ronggan bag doji nang tum. ni tum da ke to kulang so pendang lok pungudong ante Rong khom di. parong thom du kedam tang pai pai ni phai engkora siani nizang karbilang wothalang sualong Karbilo Charlie song Hamren District Committee atum pen chepatir pi ponsi khai longri a pharman puthot ke claim kedam ke mesenji a phanpura Karbilo Charlie song claim bang pu arpu ke chelara mai paman pon labang so mai lang che don dun atum pen che don charpen mai pu ang hoya phan bang ke atur sing teront laben chun bang ang hoya phan ke onwar milik tum phan si pek pon lo
labang su arpu gichilar pona mailong alihiaman pen karbilu charle song 3 pm mai pu thomson rongpi dihin rebang longkiri ingti lapen ki Dipu District Committee, Dipu Head Branch, lapen Dipu Government College Unit atumpen chenglok kaprek manpeng edumda chitong yunsi labang su arpu gichilar pona mai mesen pen pachun pon. West Karbi Anglong pen Meghalaya Dui Hailong Hamran Police Stations pen kahilu kilometer inquire an susi tapat arong long kedam tang pai ni phai inquire pliani chomanga tumpen tudam paksi tengkheng dam dudlo lapen ke donni Karbi hamke maze tami kai pi pon choklo Deh, kahilo kari deh, ciru nang deh, ciru deh, nang hem lo bumi cukai, mi cukai tadi nang hem ke? pai ni phai inquire phodi bangki tapat hawara rat tum chingrum pen si mai ni ponlo odlang no chomanga tumpen Karbi arat tumpan bata batai nangka chinek nangka holo pen chenglok hemrit an sami mene ke kai pin sami batai du piglo labang sola ma puthak pen Karbi arat tum ku pi ko chon ke klem pen si lai odlang no chomanga tumpen ke chpa jok pon thek ji ma pu si labang so mailong sami sthan chimum pon tang pen ta batai kon le tum labang so school long ta me ka chetong bat non pen kurun ke thom bo bon adu ye hoy farmandi ni dak na hu bilong halaki ke dam tang ko lam lo non chitui tum labang Karbi lu choli song atum pen sami labang su ka chingwai long chitong dun pen si chomang atum pen Karbi a hem mege kai pon bega hem along an palidam si ahok pedalam patini pon thu chomang atum pen ke adui hoilong ke du Karbi ara tum pan ki thali fg madi ke plung fg pan si sai ke klem pon loglo lasi Karbi Northern Mas Council long ke du CM Dr. Turam long hang sami prab jin pen adui hoilong an nang humri vek nang pu lapel labang sola ma puthak sami ke pang sampon ji phan sami prab jin pen sai deng pon vek nang pu si adui hoilong ke du ara tum pen chuning ripon Mana tong sekot pen setame netum long si cerai komi pancing tim cerai konon hai cuma matung pen jene atai no angbong sepi di pancing ang te nang le tuma phan aprang pen la son ka ching kin ka ching chap ko pine nang ke ther nang ke hap lu panga wa chomang dum la puson dum ma rau pen bu kita pun awe kita pun kai kita meni tim sing sam salang sidam nang elang sewang nang elang sini tim ke 10 tala bang so puthak nang le tuma phan no na mat ke ko pine nang le tuma pran nang ape dam ji la puson nang ka chisik balang le tum nang ke ther nang ke hap dum ma du ason lo mane du ayo sala hen mari tan ni nang kai lo si pini nang le tum la bang so puthak sodak pen ko pilo nang le tum Karbi Anglong arada phan ka pachini ponji mate eli tuma ki thegi ding hanang le tum ko ppc pachini ponji ye tu mahin ben ke ponji ka la pelo non projing pen tu ma cm leram rohang ta la su dak ka huri saya dim naga pangsam ni tewang ye pansing tu ni pen ni nang le tuma local mec ke ni tu ma lokal mc ke ne rina terang ti alang le phanang le tum ko pc ku ponji alang khandi puji ta la bulo alang di jawang pen dak nang gelang je pansi ni tu mahin pen ke hang lo tang tenang le tum la dak tapat arong don kan anbak don nang le tum ni tu marong don hari ni absen di bon pinila bang suara dan kenang le tum chetong pet luma tong pet lo od lang nu chomanga tumpen tapat hawara long an todam paksi Karbi ara tum pan tengkheng dam dudlo la so puthak pen tapat hawara ra tum pen ki suluk sudak atomon ke jaba joksi harake do ara tum pen ki pinan ki sung pen chak pon nanglo la so lama puthak pen pai ni phai engkora phor ni sami Karbi lo chole song tum pen simi tapat hawar Karbi ara ki sung ke boilong an ahok pedalam ki chini ji alam aputhak pen alang li tum sami ka humbi sai deng pon lo la pusona por hud la punat Meghalaya rekom sai ki tum pen sami todun paksi ki kham khiduna sai deng pon si lamthama sami do pon lo la pusona por hud Karbi Anglong rekom sai ki tum pen sami adim aklong an palidum si Meghalaya rekom sai ki tum pan puthot pachadam thurublo बोला तो जा रहा है ना ठीक है मैं एक बार बोलो कोई बात नहीं
ইয়াতে protection কৰি বহিছে Go back! Situation create! Go back, Meghalaya Police! Go back! West Karbi Anglong pen Meghalaya Joy Hoilong Bangki Karbi Anglong Orlu Nanglu Choksi Meghalaya Sor Tum ke Ason Ason ke Chingthura Sai Sami Nang Klempon Bomlo Bon Samela Punat Assam Sorkar la pen Karbi Anglong Tomas Council atum Banki Adui Hoilong Kedo Karbi Arad Tum Pan Pinyanda ke Chingthura Sai ke Langpon ke Pangkre Bia Joksi Non Anstami Pa Piden Hublo Lasi Karbi Anglong Tomas Council atum pen Sami Adui Hoilong Kedo Arad Tum Pan Prap Jir ke Chingthura Sai ki Klem Pipon Vexia Phansi KSA atum pen Tuni Ripon हाल ही में यहाँ तापत लांग किरोय में एक टेंशन सिचुएशन चल रहा है ये एक्चुअली बॉर्डर इशू नहीं है आई वांट टू the Karbi Student Association want to let to know the Assam government actually this is not a border issue ये लैंड encroachment का इशू है यहाँ में जो सिचुएशन चल रहा है खांदुली में हो लांग में हो मेघालय की बॉर्डर एरिया में कहीं का इलाका भी हो एक्चुअली ये बॉर्डर का इशू नहीं है ये लैंड एक्रोचमेंट का इशू है बॉर्डर जो है 1959 में प्रॉपर डिमार्केशन 1951 में प्रॉपर डिमार्केशन किया हुआ है अभी भी कई जगह पे बॉर्डर का पिलर सुरक्षित है और नेचुरल बाउंड्री अभी भी सुरक्षित है ये जो यहाँ में एक टेंस चल रहा है एक्चुअली दिस इज़ अ वन साइड एग्रेसिव ये मेघालय की तरफ से बारंबार हमारे मातृभूमि पे ये आक्रमण किया है सो इस प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार को यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द यह बॉर्डर में एक पीस मेंटेन करने के लिए आप लोग चर्चा कीजिए नहीं तो आने वाले दिन में कार्बी और खासी के बीच ये कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है मैं याद दिलाना चाहूँगा असम के मंत्री जोगेन मोहन जी वो बॉर्डर पे आया था पिछले साल बॉर्डर में आया था वो खुद अपने पैरों पे चल के बॉर्डर पिलर तक पैर रखा हुआ है और उस समय एक जबान दिया था कि बॉर्डर के सिलसिले में परमानेंट सॉल्यूशन लाने के लिए असेंबली में चर्चा करेंगे लेकिन अभी तक उस पे कोई भी चर्चा नहीं हुआ है बॉर्डर का संविधान लाने के लिए अभी तक कुछ भी स्टेप नहीं लिया गया है एंड और एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि बॉर्डर के सॉल्यूशन लाने के लिए जो रीजनल कमेटी बिठा गया है उसका चेयरमैन मिनिस्टर पीयूष हजूरिका उसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप असम की मिट्टी को प्यार से करता है और असम की मिट्टी को अपने दिल से चाहता है तो जैसे हाल ही में आप खांदुली में आया है ऐसा आने वाले दिन में इस प्रकार का परफॉर्मेंस हम लोगों को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि बिफोर डिस्कशन विद कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल रीजनल कमेटी का चेयरमैन खांदुली में आया और यहाँ में उस मीटिंग में कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से जो स्पोक पर्सन भेजा गया था सर एल्विन तिरोन उसको भी जो हिस्टोरिकल बाउंड्री है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री दिया गया है उसके बारे में ही एल्विन टेरोन ने बात रखा था उस बात को भी उसको पूरा करने के लिए नहीं दिया गया है सो दिस इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटेड और कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन अंडर द लीडरशिप ऑफ पीयूष हजूरिका ये बॉर्डर का संविधान नहीं हो सकता है सो वी होप अपकमिंग डेज आने वाले दिन में बॉर्डर की समस्या लाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा भी अच्छे से सॉल्यूशन ला के या बॉर्डर में पीस मेंटेन करने की स्टेप लेंगे यही हमारी आशा है मेघालय लापेन असम अदुई होय आलम की सुलुक सोदाक लद्दाख आतमन के जब पिनियान के चेक्लोयन फ्ली के प्लेंग पो आनलो लाबांग सुआंगबोंग आहुतपेन के इलितुम किदुक देट के बॉय देट आदाय अवे पिन akarbi arenga huke sodun kiduk det ke boy det adai awe pin akarbi ahem me nang ke kai lapen ke ilitum karbi ang long along le itum labang so serang long along ke wang bor ipen ladak Meghalaya government pen asona development nang ke claim itum thek pon long lo dak lang
long chort mate ia long entry tax get alam ki nang ke klang pen la an suluk sodak apor sitame ilum Karbi Anglong Autonomous Council la pen Assam government pen ladak aphan RD nang ki pidun theklong lelang sitame Meghalaya government pen West Jantia district council pen chenglok Meghalaya pen a government atuma bangke ladak kaprek a development nang ke claim ituma long le nang ka chirai puson sila dak nang claim lo la pusona joine ladak tapat langkiroi long sitame la bangso apam itung West Karbi Anglong long isi ke lang mesen adim ladak itung Karbi Anglong Autonomous Council pen komentu near ni pen ladak nangka homri mate ladak along le phan RD ki pipon awe sidame Meghalaya pen lason sinang cheplang lo non la an suluk so dak por sami ladak chiri thong kep so se adim Meghalaya government pen thengpi nang elo la so pot Karbiara tame ning ki pung dolo e hem along me long ria long ladak alang tum nang chi jok thot si dak asona sona development nang ke claim punil tum akam kham khe ni tum che paklang lo la pen thu non pilo makeman patumia bang la puson lo bang suri si so se ot lang no achomang atung bang si ladak but hot heng pinang e thua sai nang claim lo la pen ke ning duk parpik ilitum dak kiduk det ke boy det iltum Karbia hem si me nang kai pi te kanglo lasi niltum Karbi lo charlie song pen labang so incidents of hanitum strongly condemn lo laben Karbi Anglong Autonomous Council of hanchuning rilo je a hok tema border issue laki state subject sidame me thangalong rialong ko an pen si me thangalong le kachirai kom unjima aphan ke alang tum kengkam che jornang ji Karbi Anglong Autonomous Council pen abatai sita me mai thai long ta me ningje je Karbi Anglong along le ke inchi sida bang aphan pipe pini ladak hawar labang so non niltum karja badim ke ladak chiri pharo so se si Meghalaya chornang ke chirai lo pulotang te ladak laso along le kachirai duna yoni lutum adai we pin Karbi tum arenga huke sonang adai we pin Karbi a hem me ke chonang apor sitame Karbi Anglong Autonomous Council tum naing samdun ria bangke la ke nil tum ning duk chipilo la pena bang chuning ri lo je un anake prapen la bang so issue jasemet pet la ke ilrum ladak West Jantia district la pen ladak idum Karbi Anglong Autonomous district Angbong le kaching ki patep pusonte ingdeng isi ke ladak peace ka maintain ji avar side do mate atowar do busine ning thedam asi Karbi Anglong Autonomous Council of han lidum KSA mate dak ahoyarat penchuning rilo un anake prapen ladak alabang so ahawar phan ingmon sam ke wanji aphan nalitum claim thabusi nitum labang so media hin penchuning rilo ini berita ke lan pansikan ton peniglo domi thami kardom